នឹងហើយជំរាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមកបន្តតទៅជាមួយនឹងការរៀនកាន់ជីកម្រិត N5 របស់យើងបន្តទៀតចូលដល់តេស្តទី3ហើយកុំឲ្យខាត់ពេលយូរគឺយើងចូលដល់ទី1របស់យើងដល់ទី1គេថាណានីវ៉ាខៃសាអ៊ីនដេអូតូតូវ៉ាដៃកាគុសេដេសជំនឿថាកាន់ជីមួយនេះគឺជាកាន់ជីមួយណាដែលទី1គឺអូនីទី2គឺអាណេទី3គឺអូណេទី4គឺអានីចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺទី4ចឹងយើងមកអានប្រយោគនឹងម្ដងទៀតថាអានីវ៉ាខៃសាអ៊ីនដេអូតូតូវ៉ាដៃកាគុសេដេសជំនឿថាមានណាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងគឺជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនហើយចំណែកឯប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងគឺជាសិស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យយើងចូលដល់ទី2គឺអាណូខ្យូដៃវ៉ាណានីនីនីកៃសាកាអូស៊ីម៉ាស់ចឹងយើងមើលចម្លើយទី1គឺអ៊ីស៊ីកាន់ទី2គឺអ៊ីជីស៊ីកាន់ទី3គឺអ៊ីស៊ីកាន់ទី4គឺអ៊ីជីស៊ីកាន់ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺទី1ទី1ចឹងយើងថាអាណូខ្យូដៃវ៉ាអ៊ីស៊ីកាន់នីអ៊ីកៃសាកាអូស៊ីម៉ាស់ចឹងនេះថាបងប្អូនខ្ញុំនោះគឺធ្វើការលេងបាល់2ដងនៅក្នុងមួយខែនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍មានតែ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍អ៊ីស៊ីកាន់ចឹងទី3គឺថាណានីតូអាគីតូដូជារាកាស្គីដេស្កាជំនឿថាចម្លើយទី1គឺអាគីទី2គឺហារុទី3គឺណាស៊ឺទី4គឺហ្វូយឺចម្លើយមួយណាចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺហារុមានន័យថារដូវផ្ការីកជំនឿរដូវផ្ការីកនិងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះតើអ្នកចូលចិត្តនៅរដូវមួយណាជាងអញ្ចឹងណាចម្លើយទី4គឺណាស៊ឺយ៉ាស្មីនីណានីតូគុនីអេកាអេរីម៉ាស់អញ្ចឹងកាន់ជាមួយនឹងគឺមួយណារបៀបអានវាមួយណាគឺទី1គឺអ៊ីម៉ូតូទី2គឺអូតូតូទី3គឺអានីទី4គឺអាណេអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺអាណេចំណុចទី4មានន័យថានៅមានរដូវកាលនៃការជប់សម្រាករដូវក្តៅខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសជាមួយនឹងបងស្រីរបស់ខ្ញុំចំណុចទី5គឺកូតូស៊ីណូហ្វូយឺវ៉ាអាមេរិណានីណាកាតាដេសអញ្ចឹងនៅចម្លើយរបៀបអានវាបើវាមួយណាទី1គឺអាស៊ុគឹទី2គឺអ៊ុស៊ុគឹទី3គឺសមគឹទី4គឺសមេតាគឹអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺទី3គឺសមគឹអញ្ចឹងថាមានន័យថារដូវរងានៅឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនសូវរងាប៉ុន្មានទេមិនសូវត្រជាក់ប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងទី6ថា Kino no nani wa amari yoku nakata desu អញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវរបៀបអានដែលត្រឹមត្រូវមួយណាទី1គឺ tenki ទី2គឺ genki ទី3គឺ tenki ទី4គឺ nenki អញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺទី1គឺ tenki គឺអាកាសធាតុអញ្ចឹងមានន័យថាអាកាសធាតុកាលពីថ្ងៃមិញគឺមិនសូវល្អប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងហើយចម្លើយទី7គឺអៃស្គ្រីមឺនអូស៊ឺកសណានីថាបេម៉ាស្តាមានន័យថាចូលយកបានវាគឺមួយណាទី1គឺស៊ឺស៊ីទី2គឺស៊ឺកូស៊ីទី3កូស៊ីទី4គឺអូស៊ីអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺទី2ស៊ឺកូស៊ីអញ្ចឹងគេថាបានញ៉ាំការ៉េមហ្នឹងបានបន្តិចបន្តួចដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទី8យើងថា Vincent no nani wa genki na hito desu អញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវមួយណាទី1គឺអូនេសាន់ទី2គឺអូតូសាន់ទី3គឺអយ
oi motosan thì bốn cứ one san trong bài trầm tới cứ thì bốn cứ one san chấm cái thà bong sray robot lục vinh ní cứ mới tới hạ đôi chia rừng mòn mình là sọc phiệp lỏ à chẳng cứ chia mình được đại mình sọc phiệp lỏ chẳng ti from bốn cái thà cho tổ wa yu yoku yori hito ga nani nani desu ka sukanai desu ka chứng trong đây đặc biệt an với mùi ná là tìm mỗi cứ oi xí thì bí cứ thành xí thì bấy cứ oi thì bốn cứ chỉ cày chứng trong đây là tầm tới cứ thì bầy trong cái thà rồi viên mẹ cái biểu thiệp rồi viên số top ai nâng tì krong New York này phải tiền lệ nó hay mùi ná đấy miền mình tràn chiếc nâng tì chiều chương cho ra thì đáp cái thà Ariasano nani nani wa ikakesuni sankai eka o mimasu chứng trong lại để tầm trở một na thì mỗi cứ onisan thì pi cứ oanisan thì bay cứ onisan thì bốn cứ oanesan chứng trong lại để tầm trở cứ thì bay cái trong lại tầm trở cái tha bong pro rồi bong lục ria nó cứ mưa còn nắng cứ bay đón được nóng mùi khải chúng mưa đã tập thời làm hạt thì đọc mối cứ kono kako ni nani ka kono nanin imaska chúng trong lại đặt đặc biệt an tầm trống mùi ná tìm mối cứ cây của cứ chín thì bí cứ cây của cứ nín thì bấy cứ cây của cứ cây cứ nị chín thì bốn cứ cái cứ nị nín ta trong này tầm trống mùi ná cứ thì mùi cây của cứ chín cái thà nơ sả lá mùi né ta chôn chiết bò tế miên phần màn nhẹ đài chúng đã thì đọc bí thà nani mà để rời tế nan pun kakarimasu ka chúng này thà thì đặc biệt an này can chỉ mới nói mùi ná cứ tìm mỗi tori thì bí cứ eki thì bấy cứ eta thì bốn cứ oki chúng trong lại để tầm tới cứ eki chúng cái thà bài dương đa mình làm bài dương đa từ đòn thành đi rụp lớ thái dương trôi trong này bế bộ mà nè tỷ chúng ta thì đọc bấy cứ sắc cái sạch tên đi nani cả chúng lại để tầm tới cứ trong này mùi ná thì mỗi cứ hay thì mát sen thì bí cứ irimasen thì bấy cứ haserimasen thì bốn cứ odorimasen chúng ta trong lại trong đó cứ tì mùi cứ hay đi mà xem chúng ít bỏ thà ta dương trôi hang cà phê tí ấy nên là hay đi mà xem cả tầm rung bò buồn hay đi mà xem cả ta dương trôi hang cà phê nên tí ấy tích tế tí đập bốn cái nó nên là o ake mà sông cả nếu chưa tầm rung đại dương trong chui là nam đẹp chúng lại căn chỉ bảo phía cứ tìm bốn cứ sự tìm bí cứ khá sợ tìm bấy cứ tết tìm bốn cứ mà độ chúng trong lại trong tới cứ tìm bốn cứ mà độ chúng cái thằng mà độ ô a cái mà sâu cả ta cái thằng tác nhưng ai chui bao bằng ôi ở bàn tế mà dưới chuyện này trong từ chui kì thì đập ram cứ thằng nani chikaku no yamae hanami nên mình hanabi thì cứ hanami về sẽ có ni ikimasu chứng trong lại đã đặc biệt ăn về tầm trấu cứ tìm mùi ná cứng tìm muối cứ sen sứ thì bí cứ con sứ thì bấy cứ rai sứ thì bốn cứ sa rai sứ chứng trong lại là tầm trấu cứ rai sứ sắp ra còi chúng mình thấy
សប្តាហ៍ក្រោយគឺទៅមើលផ្កានៅភ្នំចិត្តនេះនៅភ្នំក្បែរនេះទី16គេថាសេកៃដេដូកូណូគឺនីកាអ៊ីជបាំងណានីですかចម្លើយត្រឹមត្រូវមួយណាទី1គឺ100ទី2គឺ100ទី3គឺអ៊ីគយទី4គឺពូកៃអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ100គឺទលាយអញ្ចឹងគេថានៅលើពិភពលោកហ្នឹងតើប្រទេសណាមួយដែលធំជាងគេប្រទេសណាមួយដែលធំជាងគេអញ្ចឹងទី17ថា毎日兄と一緒に何へそれに行きますអញ្ចឹងមានន័យថាចម្លើយរបៀបអានកាត់ជាមួយហ្នឹងគឺមួយណាទី1គឺខាវ៉ាទី2គឺកេនទី3គឺវ៉ែនទី3គឺកាន់អញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺទី1ខាវ៉ាអញ្ចឹងគេថាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺទៅស្ទូចត្រីនៅទន្លេជាមួយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទី18គឺ妹は来年の春イングリスへ何々の勉強に行きますអញ្ចឹងមានន័យថាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺមួយណាគឺទី1គឺអេកូទី2គឺអេកូទី3គឺអេកាទី4គឺអេកាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺអេកូភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងមានន័យថាបងអូនស្រីរបស់ខ្ញុំបងអូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់ទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅរដូវផ្ការីកឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងដល់ទី9អញ្ចឹងគេថាអ៊ីម៉ារៀសាណូកាស៊ូគឺវ៉ាណានីអូមីតេអ៊ីម៉ាសអញ្ចឹងចម្លើយកាន់ជាមួយណាទី1គឺអេកាទី2គឺម៉ាន់កាទី3គឺហាកាគីទី4គឺអេកូជាមួយណាអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺអេកាគឺមួយកុនអញ្ចឹងបទន័យជាភាសាខ្មែរគេថាឥឡូវគឺគ្រូសារបស់រៀននេះគឺកំពុងតែមើលកុនអញ្ចឹងទី20គឺថាសមិតៃអូណានីកាណូមីតៃですនេះគឺមិនសមិតៃទេគេទៅសេកគឺណូមីតៃですអញ្ចឹងចម្លើយដែលកាត់ជីនេះគឺមួយណាទី1គឺអូប៉ុនទី2គឺអូណាកាទី3គឺអូយឺទី4គឺអូចាអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺទី4អូចាគឺជាតែហើយអញ្ចឹងបើនៅជាភាសាខ្មែរគេថាចង់ផឹកតែតិចមានផឹកតែតិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅការតេស្តទី3របស់យើងដែលមាន20សំណួរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលម្ដងមួយហើយរៀនមើលកាន់ជីតាមនឹងទៀតទៅហើយវានឹងកាន់តែពិបាកទៅដល់ចំណុចច្រើនទៅអញ្ចឹងចាំមើលតាមដាននៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតផងដើម្បីរៀនជាភាសាជប៉ុនជាមួយគ្នាបន្តទៀតអញ្ចឹង complete follow ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការផលិតវីដេអូនៃការបង្រៀនកាន់ជីនឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបាយ